Gwetania emerongevere korwa Sorgongo rwa Gusii nigo banyorire amaegelio ya matuko abere me county ya Kisii korwa sekiombe gya SECOM kobwaterana ne kiombe gya ISF naboigo Mangahat nigo hasegi karekyo okoboriwa kwarurwe gochiase habatendere babarike kwenekia nkonyora bare amaegelio amaikirano ayorache kobakonya ase emeroberio yabo yabutambe egati yabali ekiombe nigo bagokera amaegelio ayo ase bateba nigo barachiko yatumeka asobokoreri bwabo obwakera litko muri gito Petro Machini na mange ekiombe getari ge serikali ge SECOM na nekiombe gya International Charity Foundation ISF naboigo Mangahat nigo barairege ikaro kya matukabere amuna basakiwete ne 20 ye county ya Kisii iriko basomya igoro yo gukora oburikibwa mangana yechisegi chigenka naboigo gosarwa ku mwana munyaruka gukwana maiga yo gwikiranya egikarikyo nigo mutendwe kiombe kyo gya SECOM Stella Choki ayereiro byaborewa sabari rakoraria mangana yo na kwa hiyo baga gukwandralia bagwetera semirimo yabo yabotambe. Tumekuwa na training na list na waandishi wa habari ambayo ilianza tangu jana ili kuwahamasisha mambo ya gender responsive budgeting na kwamba tumezungumzia mambo ya trauma informed care kwa sababu tumeona kwamba wanapofanya kazi hii wanapitia stress, depression, pressure nyingi ya kazi ambayo inahitaji nao pia wapate muda kupumzika, na tumeona kwamba katika kazi, katika kazi zetu tunaona kwamba tukuwe na policy ambayo inasaidia wetu nao wakati kupumzika, ndipo hata wakifanya kazi waweze kufanya kazi ambayo haiwezi leta dhuluma na stigma kwa watu wengine. Nengana ya irokoboko na service ya jenda county ya Kisii ila tundra asabri amaigida ya aikire gwekera chingaki erigo konya abarikiabo esetu abeire to gusangamo na abami bakorega siese amagana yoboriki bwa magana cha gutangasa ose practitioners ese media industry basomirwa magana gender based violence basomirwa magana ya au sikatena magana gender based violence boigo banyorire abamanyi sa magana ya afya yabo kiakili ose their mental ese basomiri kubuna mental health ere ya muhimu ese egasi yabo na koinyori boigo na barabumba baneti koinyora afya yabo ya mental health ese asi yabo egere ntonyora abantu bakotwara stress nechi changamoto chinde chi out of stress na burnout uchovu mingi wegasi eye bateko affective their families and even their health igati yabariki nigo bagokire na kwenda inchira maigiriyo arachikuba konya aso gwikirania mirimo yabo yabotambe. Ningependa kusema kwamba haya mafunzo ambayo waandishi tumepokea hii leo kwa siku mbili yamekuwa ni mafunzo ya muhimu sana, haswa kwa kutuelekeza jinsi ya kuripoti mambo mbalimbali ambayo yanahusu watoto na wanawake haswa, lakini ni jamii nzima, lakini hao ndio wale ambao wamepewa kipaumbele katika masuala haya. Kwa hivyo ni mafunzo muhimu sana ambayo yatatupea upeo mzuri wa kuripoti mambo kama hayo. Maigiri ayo na yengenjo gocha sabariki abanya bakonyora asamatukabire yo muchobosongo asabono arat kunyaka gakubakonya chinchira bakobeka mangana kuripotira Ensoko TV kuroiga omuchobosongo chinigonkorwa Pethuel Machin.